Nĩ gĩcunjĩ kĩa Aikari a Kabati Naivasha makigeria kuhoria mwaki uria uramagumeire kuri ta thaa 2 hwai wa ira. Amwe makirara heho-ini ni kwaga gwa kwigita thutha wa nyumba ciao kuhia biu. Kianduru nikiwa kwa nyumba nikajiuliza, je, kwa hiyo nyumba kuweza kuwa na mtoto zinaweza muokoa? Na mbona hao wakipigwa simu wanakuwa stroke kuja kurespond? Aikari a gicigo giki makiuga uyu ndurari mwaki wa mbere ni amu miakita ino ni koretwo ikihanika kuma muthia-ini wa mwaka muthiru na matikoretwo makimenya kihumo kiayo. Hiyo yote toka last year nyumba zimeungua sana. Tuini mara 3 ya kuchomekea huku na watu wetu wenye wanachomekewa hawajawahi saidiwa na mtu. Aikari aya ni maraikiaritana kuri honge iria cihokeirwo motungata ngurani makiria kaunti-ini ya Nakuru kugathika mitaratara ya kumateithiriria kunina mitino ya mwaki mwena uyu. Hiyo rori imewashinda ipatiwe mavijana wa hapa. Ona gutuika mwaki uyu ni uratigire Aikari magitara hathara nene, gutire mundu uragurarire mutino-ini uyu. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Jambi wa ciao.